Dobar den. Kada sme? Vo javna soba, public room. Dneska keď pravíme pilešky so vrgami. Mnogo dobro. Pa keď kažem makedonski proizvodi, nije priroda tam. Počúvame. Što keď pravíme prvo, keď go izvalkame, keď stropíme prvo tavata, malku pomas olj, pileško to go valkame vo brašno, hodíme. Vidite? Zagrejana tava, go proporžujeme pileško to. To mi treba da useckame na mali kocki. Vrganite što gi imame. Vidite, sečame nekoliko pačinja. Pileško to hvatni boja. Ke mu stavimo malku sol, ke odi vo redna. 5-6 minuti ke vidi spremno. Između vreme, istata tava. Odime so kromidot. Super. Dodavame vrganite. Mešame. Малку ети перовино, напазиме сега ке гори. Сега одиме на подсушување. Ајде, неколку парчиња од рукола. Ги ставаме парчињата од пилешко. Сега сос, одиме со бурганите. Ајде. Маслиново масло. Mi blendiram so rucola. Dobar apetit! Buon appetit!